There's a saying we say that we use when we crush demons. We say rikitama demon. Rikitama demon meaning crush the demon. Are you ready to crush the demon? Are you ready to crush the demon? Are you ready? Are you ready? Rikitama demon. Rikitama demon. Rikitama demon. Yego numarako twinjiye neza twinjira neza cyane muri show uno munsi gice ca 41. Ino ndirimbo ndayizi ngo mu rurimi rw'ikirundi bava ngo tambira Jehova, ariko beze mu rundi rurimi je ntagonse hajya uraruzi. Umpe abatama bonyene nibo baza kumenya ico dukoze. Abantu bakiri bato hano muraza kumviriza mutega amatwi na mutame cyavuze muri imzi n'umukozi w'Imana Pastor Amunishi. Ndirimbo ni Marebo twagiye kimuonya Marebo bado hajabadilika, sasa simbi nalia. Yeni wangu rafiki tuliyesoma pamoja Moni ya masira chakora Nubona ubutayu Wihangane Imani ya masira chakora. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tambira Jehova. Turamutse amahoro y'Imana twongere tubene ikaze inshuti nimwe bakunze bigaje kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Turagarutse nyine tubatuje tumeze neza nko muvyumva. Dutambira na Jehova. Tuje tugaruka muri show no munsi gice ca 41 tuje tubazana indirimbo zigeze zitandukanye twabateguriye, ariko kandi twinjira neza neno ndirimbo Tambira Jehova iri mu kizuru canke mu kirundi turakubita, iri mu cyarabu canke mu kincincho hiyo byose turakubita, reka baba tuwe ngo cha ngarutse ndi kumwe na Gwagwaruka, ndi kumwe na Bera. Atukuramutse mahoro cyane Parufe, tukuramutse nawe murakoze cyane Kabo. Bonjour. Meze neza. Bon après-midi. Bon après-midi. Safi? Urawe? Ego meze fresh. Mana, je kumbaraga numva n'umunezero ufise gomba gututambira Imana. Ino ndirimbo Tambira Jehova, rimwe kabiri gatatu ba. In Zimbabwe, when we say uko, we mean over there. That is where the blessings are. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. If you're ready to say over there with me, say uko. Uko. There's a saying we say that we use when we crush demons. We say rikitama demon. Rikitama demon meaning crush the demon. Are you ready to crush the demon? Are you ready to crush the demon? Are you ready? Are you ready?
Rikitama demode. Rikitama demode. Rikita, rikita, rikita. Rikitama demode. Rikitama demode. Rikitama demode. Rikitama demode. Rikita, rikita, rikita. Rikitama demode. Rikitama demode. Rikitama demode. Rikitama demode. Rikitama demode. Rikita, rikita. Dance to the Lord. Dance to the Lord. Dance to the Lord. Dance to the Lord. Give a joyful dance to the Lord. Give a joyful dance to the Lord. Dance to the Lord. Dance to the Lord. Oh, yelele, yelele. Yelele, yelele. Oh, yelele, yelele. Yelele, yelele. Are you ready to do a crazy dance for the Lord? Are you ready over there? Ah. When I say Batam Soro, you hold your head like this. When I say Batam Sana, you hold your waist like this. When I say Tenderera, you tenderera, 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 tenderera. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Batam Soro, Batam Sana, Batam Soro, Batam Sana, Batam Soro, Batam Sana, Batam Soro, Batam Sana. Tenderera, 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 tenderera. Batam Soro, Batam Sana, Batam Soro, Batam Sana, Batam Soro, Batam Sana, Batam Soro, Batam Sana. Tenderera, 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 tenderera. Dance to the Lord. Give a joyful dance to the Lord. 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 Oh, yelele, yelele. Oh, yelele, yelele. Oh, yelele, yelele. Yelele, yelele. Oh, yelele, yelele. Yelele, yelele. Come and dance to the Lord. Give the Lord a shout. yego numarko twinjiye neza twinjira neza cyane muri show uno munsi gice cya 41 ino ndirimbo ndayizi ngo mu rurimi rw'ikirundi bavuga ngo tambira Jehova ariko bayize mu rundi rurimi je ntagonse hajya uraruzi haruzi no rurimi bakoresha cyo none harimo icyongereza base yatubwira mu cyongereza come dance to the Lord tambira Jehova Chenda kiiti mba nkazi kuchongereza ndarenze Kiswahili chezea Mungu mu Kirundi Ero Jehova bavuze se Imana we Jehova nyene nico kimwe sawa bino bimeze neza bino bari uburyohe tuba turi kumwe gatano kuri kagenzi kako tubandanya tuba ibintu bimeze neza rero tuva muri kino gihugu kare Afrika y'Epfo ariko birashoboka sibyo
hano se nyene barimba ko tudiho dukunze kubashikiriza hano tumeze neza nuko reka tuce twerekeza hano hakujya gato hari abantu b'abatama bacu bakira bamye bakurikirana indirimbo za kera none umunsi nabazana indirimbo ya kera man binutse kuba bimeze neza cyane umviriza umve abatama bonyene nibo baza kumenya ico dukoze abantu bakiri bato hano muraza kumviriza mutega amatwi no mutame cyavuze muririmvyi n'umukozi w'Imana Pastor Amunishi indirimbo ni Marebo twagiye Nikimuonya Marebo bado hajabadilika, sasa simbi nalia. Yeni wangu rafiki tuliyesoma pamoja, michezo ya utotoni tulicheza pamoja. Sasa ni watu wazima na mimi nimeokoka. Marebo nikimwambia yeye anaruka kimanga. Si yeye peke yake, ninao wengi rafiki. Niliwaimba kimbele kwenye kaseti ya pili. Wengine wamekubali, wamemwamini Mwokozi. Yesu amewasamehe, amebakia Marebo. Tangu zamani wakinitafuta, aninunulie changa, bangi, sigara na bia. Nikimwambia Marebo ninunulie chakula, matusita nitukana, melalia masikio. Menitusi Marebo, uongo kuninenea. Mimi nimemsamehe, najua tatizo lake. Yeye mtumwa wa dhambi, anataka ukombozi. Atakapokubali Yesu atamkomboa. Na kuita Marebo, uje kwa Yesu tubu. Yeye ni mwenye huruma, atakusamehe kabisa. Jina lako la Marebo litaandikwa mbinguni. Takuwa kiumbe kipya, ya kale yote tapita. Sio mrefu wa kale, sasa anaihubiri injili yake Mwokozi. Hawajua vizuri pili na tatu pamoja, walivyokuwa wakali watoto wa mtaani. Sasa wameshaokoka, wamechanua vizuri, wote wameshaolewa, wana watoto nyumbani. Meshanawa mikono, damu yako sidaiwi. Yesu anayekupenda, njoo kwake anakuita. Unanijua vizuri, sina haja kueleza. Yesu linibadilisha, nawe takubadilisha. Acha kutia mashaka, najua kazi yake. Kazi yako kuamini, kutubu makosa yako. Ya Yesu ni kusamehe na kukuosha kabisa. Hima njoo kwa haraka, wacha kusita Marebo. Ona ulivyochaka, meno sita wametoa. Wale ulo wadanganya, ukawaibia mapesa. Wengine wameshapa, watakung'oa mengine. Sio wote wapole kama unavyoniona. Pesa ulizonirusha mimi menyamaza kimya. Sasa wale wa Zaire ulowaibia madola,
nesema wakikuona macho yako. Umuririmbyi ni Pastor Amunishi, indirimbo ni Marebo. Umuririmbyi ubona neza ko hari umuririmbyi yabitangiye kuva kera kandi abirimo neza. Ino show y'uno munsi twese mo kumubazanira, urabona neza yuko runo rwaruka ni rwashure gukurikirana zino ndirimbo nizakira, ntibamenye ibyo ari karavuga nubwo bavyumvise kugira ngo babisubiremwo, ariko kandi ni indirimbo wumva ko ibisa amajambo meza yo gukizwa, kwihana no kureka cyitwe cyane gisa naco. Nuko rero abatama bakira umwariho kiriya gihe mu bihe vyaheze, no muririmbyi arabibukije biriya bihe byanyu mwarimu, sivyo none okay, bambwiye ngo nivyo. Reka tuve ku Munishi tuduce dusimbira hakurya mu gihugu cy'u Rwanda, twakira undi muririmbyi, hanyuma turagaruka ibintu n'uburyohe, show iguma ari fresh sana. Urumva yuko n'abantu b'abatama batutabibagira. Umwanya wanyu muri Transisop Ministry TV guma wubahirijwe. Twagiye Magaze kumanga vuga imbaraga zawe, nta mutayuda kuramo umuntu we. Magaze kumanga vuga imbaraga zawe, nta mutayuda kuramo. Nabutayu ndakuramo umuntu, ayiwe nugameze neza none nejo bikagenda, nabwo wagibihe humura Yesu arikungoma. Nukuri nabimeze neza none nejo bikagenda, nabwo Oh yeah. Ibibazo hirya no hino, ibibazo by'ubuzima, ibibazo by'ingo zacu, nubwo n'ubutayu, uburwayi budakira, ibyorezo bitwugarije, nubwo n'ubutayu, Mana turengere. Amajoro turaye kandi twigayira, tutazi aho biva, Mana igisubizo urakizi.
bimeze bityo we amasezerano ntazabora we nubwo bitoroshe shikama wihanganye we ahuri fata kano kanya dusirimbane nawe ufata kanya utazirimana twagiye nuko rero murumva neza ko sho yari idasanzwe uno munsi tubakubitiramo igisimba tugasirimba nyine ukabona ko ibintu byari uburyohe ebana yasho ikaza natwe tukavuga tuti ubutame bwacu si ubw'ubusa mu mwami hari shumbushanyo egera ugasubiremo neza tubikumva egera hajya egera utubwire utenguke ubutame dutama si ubw'ubusa mu mwami wow hari iki kandi hari shumbushanyo y'ibyari amen ni kuri no ndirimbo nyene tuje dusozera kuri no show turi twabategura y'uno munsi igice 40 na rimwe ubona neza yuko ari show imeze neza cyane aho dusozereye n'ino ndirimbo idushize muri mutu nziza cyane dutamba dusirimba Gabo Karame shimira abadukurikiranye ndabashimiye cyane
abamama badukurikiranye bagaheba ibyabo bagaheba ibindi bintu bari kuraba bakadukurikirana n'iteka baba baduteye cyane nukuri Imana ibaha umugisha nama nababwiye ntibibagire kugira akaboro na comment na sabone yego no abatumva igifaransa bavuga ngo share basharing urumva basangiza abandi cyane c'est ça asante ubona igifaransa numva cyaremeye ni sang undi acavuga ati mutama ntubisese ndabijya yari umuboyi yakoze umwuga wo gutika nyuma agaburira umubosi abona ko bimeze neza aramushimira ati c'est sang umutipa ati ubujya bavuze ko ndabisese ati oya muta ntubisese ndabijya safi shimira abadukurikiranye ndabona bacari mu mwuka ndabakunda cyane murakoze cyane sante Paul aho rero shimira abadukurikiranye ndabashimira abadukurikiranye bashikara badukurikirana ntibacike intege banago dushikara guhindura tukabazanira bira na biriya kugira ngo mushikare kuryohe mutwe dukeneye murabizi turakeneye agakomantere agasabone byose bya bindi nyene dukeneye murabizi na komantere nyinshi cyane ama mwarahetegiwe cyane tubakunda asante sana Pere ngaho rero nawe shima kandi usezera badukurikiranye banyakubahwa turabashimiye cyane style zahindutse yego aba ni banyakubahwa bacu nibo ba boss dufise cyane turabashimiye cyane n'ukuri banyakubahwa bacu turabakunda cyane kandi namwe murabizi ko twikundaniye dufitanye rero n'ukuri muri bwa bumwe nyene banyakubahwa ntitubategetse gusa turabigize nk'igisabo n'ukuri mwibuke kugira kakaboro hama muce mumanuka hagepfo naho mugire kakaboro k'inyandiko cyangwa cya Genevieve ntimwibagire naho banyakubahwa kucugira share mubisangize n'abandi banyakubahwa hama n'ukuri mwibuke no kugira ka like nyene kakantu nyene namwe muca mubibona ka subscribe ntimukibagire kugira abanyakubahwa wacu nitoza turazana bishasha muba bambere kubibona n'ukuri turabasabye si itegeko banyakubahwa turabinginze muze kugakora winginze nk'uko ntawe utobikora kandi turabakunda cyane twinjiwe mwe n'abadayimoni ariho abana bazi gusaba nuko turashimire mwebwe twari kumwe muri Trasis Top Ministry TV ariko kandi ku rundi ruhande shimire ari nyuma ya kamera mwita Emmanuel Graphic umuze Emmanuel hari umuntu aca yikanga namwe mwavuze gufata akanya kanyu mugamwa dukurikiranye ndaze twabanezereje tunezereje ko mwabanye natwe sho yuno musi garukiye hano ariko ibiryoshe ntaho bigiye biguma hano se dusure duhure mu indisho izokurikira anaho butaha ciao ciao Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen